Uba Paul Lingdo Menteri ke Social Welfare but Working President keseng United Democratic Party UDP balasinran do uba Tirot Singh Suchiang Joint Secretary kilahir Syabhoy Rembong haga khat artrik rempang banyarap perta election na kebenta ke kong naphi shisha marwen ke kertong UDP na umroi constituency. Dong Jason Chan Jom isi apo kanjigalam lingkong jomba table terhar hari kita jumpa kita Starwell Khan agama mengaruh alaidan benda kum uiyam ubapet ya shibut kli tenak rekam Albuquerque District Council kawai kabang kuabat sedang kami dikecikan alum shibut kebon nama nasutu berkira-kira sekiwei di seng-seng berkai keban isyimbata hari ke jingalan belum mentah di lesio. Mereka kat nikong syama pintim. Iai inapi bat balai ilajit pan tenrong hai yang kene kelekor ikutong tugi UDP. Kene de kesamna kapa latre ship hamba. Nak benda ke United Democratic Party dan petang kajing Wan Pai jonga kumu MLA syaga Assembly na West Shillong Constituency ban peringkat nilai trailang iladon penyerap jaga District Council ilayarap dengan hak office mereka mahiying ilayarap tu hak balum balang ikisamla kiba iong ke youth wing jom ke UDP. Nah, barengi yang ada kejing tebet kejongi ke leadership skill kejongi ke jingla jongi isau kalau poi ke benda ba insei shushu kinong elam nama kekian ki ong kinong elam ki betebet kidai kita iba penghambur mansei shushu ya kinong elam don iseng kiba PUI dalam dia bahkan cing trekam kalopet karai jom uwei ubreu apa uwei ubreu ong le komta kadai ko hukum pengadilan long komta apa uwei ubreu ong ai tiket nangi ya uta tap dahen udai nang de nang sabut ibarat itu nang itu kadai ko hukum jom tahu beliau berdewan ai juga. Lagi pair bagi orang ini United Democratic Party, but Democratic kabar you, kabar kacing ya selot, kacing kenjok khtin, kacing berjing mud, kacing berliujing mud, mathirin kata, isa dijir ya do bangin penolong kertong. Tegas kau hilong ibat donbok. Kukaan umroi constituency bangani ke kenti hidon ya kesamla kaba omtang baila ha ni ikon samla ni kriyo kenthai ni shabu shamadan henry menta ga kenti kala dai ga jok ke jongi begini yo ban mi madan begini yo banyasai nakabenta keri bat kejat benriu menta kesep kenok pais ni kabangilala bendon hangne ban sakhi katne kinang kershan katno kebendon ke jingkerman ya kenye ke kon samla kenthai ke marwai ke banyale menta kenye ke kenti kenye ke election kebangga ngasym ya kenye ke lingkor kedai ke jingyo i jingai ke jonga ya ke lawe ke jongi ke kon samla ni dai ke lawe jongeri bar ke jat benriu kum kinang shong jong kene ke shong bharambang ba jong kene ko umroi constituency menta ke kinti snowha ye jet ye ke party ke scam ye ke nongrang trekam ke bedan ye ke
kebala betau yagian ban bekhan yagian kumaklayo snow syakman kiriu rangba jong ke party kinadap ban keren ban benshai na kaliang jonga ng gandang shu ban benshai henry ng pan kajingay trelang ng penjong pi bat ke party ke jongi lana pi ken penjok yanga kung ka candidate na ka party UDP nga tharay ngindang scam shushu ya kini ginongrum ngindang siyang hakajing snowsnan namar ngidon kian gibaklan menta uarajar arpusan ule usnem bagi ang uselva jubilee tu ai bada ka jingmi jonga ni ga wei ka kon samna kin thai ngin yo ban rakhe yaw ni usnem silver jubilee ngin yo ban ya dek men hakni ka constituency baro ko wei kum ka to ka kon samna ka ba party UDP ka say ngawan hakmat jongpi ipat ba baro bangalang ke syakri ke jongpi om ke kenrat ke jongpi ngawan hakmat jongpi banterwa bangalang tang ke nong ra shiti ke jongpi ham tai ha office trekam klam ke nong ra shiti om dan bala manu banweng ni ke jing e ki ba pi don ngandai ke nong ra shiti ke ba pi pinwan ban ai yigitu ki shiti ki jongpi hanga ban ngandai kata ke ban ra hantai ban pensmo hanga office trekam ban ngawan hakwa jongpi bangan terwa bangan long ke syakri ke ban syakri baro asan snem om tang shusin ke san snem kum kinong song jong kene ko umroy